i bara ala kwa sisi atufisatetili limotala na ngwe tila kwisoti ba akuta sanguti na angati kodo itenenzuli ngangunata sangoso aliti asanguni aiketonga so na liti a sangoti so koroti be Afrika alondu sipela na pikotonga so kotalango ti dunia mobimba so sabateneti asiwa tingusa tusana ndoni baluse na omene na bikwa okuso si alondu ti on mbegeti Fondation Voix du Cœur na tereti mama tene so si atene asiwa ikanga lege mingi na teneti zango nai sese yamba amolenge so si aikena betili iki wara sango mingi na ndoni na yati asango so na liti asango sunga aiketi so bengba so si abateneti dengongbanga Arnaud Dubai Abazen a londoti kokapa na tereti fombalo sosi yake lo sosi lo ki coordonnateur ti kwati kodo Bruno Yapandi na yati kwati kodro na mbegeti kilometre 5 na yasti bavaka otati batati bongi ikiwara mingi asango mingi na ndoni na yati asango suba aike akutali ti asango ni la asango ni na molongoni na liti asangoso teneti ndia ti azo nga na teneti seduti aike na gonda ti mini pikango patara biri na biati kodoti be Afrika fuse arkonj toadira na lososi lo ike batene mingi na ndoti teneti ndia ti azo na mbegeti ndukwa ti minuska sosi lo ike na tambla ti kusala na batati bongi sosi aike Aristide Nomosi sosi lo gana batati bongi sango mingi na ndoni na yengati Karine Estelle Mazumoko Pikango patarachi biachi koto fosse akonju dera na genechulo alu chimprimpi na ndochi atenechi nenechi njacha zuna kodochi pe Afrika na tenechi seduchi takara arisi de Nomonsi agunga mingi akwa swa kitambula maboko na popochi kodochi pe Afrika ngana bendo shigigi na legechi minuska tenenzoni dengo songoso alimbi angbatongaso gunda mingi na mungo tapande nganguso biachi koto ngana nguru biachi la kesara kirichi bimba teneti neneti nchacha zona kodoshi be Afrika silo fangaso akwa nandoshi neneti nchacha zona kodoshi be Afrika atambula na talegeni ataso ambeni atbali anga tota diminuska na akuta chukotro ayeke mu maboko nani Beni sangoni na ayati asangoso lo sosilo ke mukunzuti daba dalezoti koroti be Afrika sosi yake professeur Simplice Mathieu Sarandi akiri na batati bongi gina bikwa okuso si alondoti on na pikonti sosilo kokapa na yati fani balota na use ti kota gbingolingoti ti ala sosi yake awatokati badalezo sosi yake teneanga ti munzu Franzi na mbegeti Dakar sosi yake likoroti Senegal sangoti Donald Walter Kenam Pasambala tibi si la para so yo makuzi tukati badalezo azu na la para bongi poko makuzi tukati badalezo azu na ya la parani si aike kutazo sosa kinasi kubuchi tukati badalezo na la suko kisa kusana ti kubuni si yakami tongasna ndukwa la para bongi poko tiyamba makunzi chindo kwati badalezo tidabe makunzi ndo kwati badalezo kutafango mbechi Simplice Mathieu Sarandi alundu na patati Dakar ndo suka sile kokapa na ti bombi fani balotana ndoni use tsakolo sisa kitenanga ti munju Franzi sosi lana ina tondani na lango bala kuna miambi ti konda na lango balise tinje so ekida akimbeni kuta bingolingo sosi ara zako kapa na yani aunda siri ngana sedu china tikolo tazivoko makunzi badalezo ngana ngwini lo munga tene si lo ti samba lo ti tene amunga nguchala kwa ti tena sa ko sisi ya kiri bia kupia kuna takolo sosi ya kitena ngati munju Franzi nango ti tambla kwaso makunzi badalezo apika pataka na gbati ko ti Senegal ngalo kukapaliki yako na yati kutambini ngiati ti ndara silo gunga na pikoni ambaki ti zuwa guri ndo susi ya saka sana na zu nambaki nika akutazo susi sa upakoti makunzi ndo kwati badalezo na ti tambla ti kursala su aike wa umwa wangu na leki ti sigbi alezo jodone kombo yaya ngana John Herbert Surumba Bida kuta wainda na leki ti kama ti kusati maboko na ndo kwati badalezo Kongo kapa ti makunzi ndo kwati badalezo na ti kutapika ngo pataka ti Dakar afabia ni so bi Afrika sara bia ko ndal ti siri sigbi alezo na lengo songo na takolo so sakite nanga ti munju Franzi
meni sangoni na yati a sangoti so na lakuiso aiketiso ko jogbele gbe aso silo ke mukusuti ngurubia Felix Mulua ndali ti poroso ti lo so si abate ti mungo mboko na awali so si aike na yati pale alondo ti mu na langoti laso meni bozonginza so si ungoni si kutu aike pata balota na ndoni tingiza so se ke tamla na koroti bi Afrika na awali so si ungoti ala kwea on balo show na ndoni tonga so sangoti ala so si aike sara kusala na mbegeti premature i masango na ndoni. Lungbala kwe na yati kapati jendo chilo chumongo mboko na a wali so aike debuze ko chugwingba moko gouvernement bi Afrika paka Felix Mulua a mula so kweni kete kofo na ungocha wali so asi mango oko tonga so awali oko aike waka ungoti ngiza so a gotonga na saki balota so alingi chimule gina titene ala mana ndusu atene tiangiza ti dengo buze chala awali so kosi adafade na yati kapati kamingo so akisingira mingi na ko chugwingba daliti ngamusolo sa chimwa boko na dengo buze chawali njashi be chimbe mingi yunda na masika kwa chibe Afrika chipingwa maboko chala igala soge igashimungi njaso chigoti sana yeshi maboko ko joni kwambi wachikango mafuta bigala soge baba muna bibi bake na cho envelope na ke 30,000 na yani bigoso stembikana mafuta ndimbi me ita ndimbi so kwala gala muso mbi munala wango mingi chitala kwa kana ekiriga ko to awayega chiunda kombe napo matanga ni atambula fade na ndo chilango chiko jubimbia lesuka aungo chawali aga mingi tonga so titenen ala kisingina la ko jubimbia ndaliti akoju amatabishi so ala warana ati ala ngoso a on merci na nzapa so le monete edena tegechi tene voyi ka kama mapeti wa me gusa iboko ite a ede nzapa munga ngunalo amnalo warango ila kwe asa wanya sala ci sara pingba mapokota tala kai kama tene kekere ke lo baton so te lo anjere lo muna ambaji bon ala ko muina ala ko tegina ye tinara pingba na ni tona ya mama so ikekanga ngbere akanda so apeti ede i sara ni so gba kekere ke tene ibala wete baba ba yiton so awlo ka baton so te lo anjera e fanala tene kapasu ali na yati akuta anga ngwasu gouvernement chikoro chipe Afrika ke sara tumwa boko na awali na legi chiringo buzenga na legi chisango aiti maboko chala chitena la mu maboko na ase wa chala chimu maboko na azusu aike nduna te chala meni sagoni na yati a sangoti so aiketiso do kwa gbengba so si a bateneti ala so si aike sala mingi ndalti neneti awali na koroti bi Afrika maboko na boko na bumbi so si aike na gbechile tapepe impact et motivation alondo si sepela na pikotonga so gina langoti biri beni kota langoti duna mubaso bateneti asewa kingu section na nunu baluse na omene si kapaso atambula na gbeleti mama tene so si abatene ti asewa nga kangolegi mingi na ndoti kamingo popoti amolenge matanga so atambula na mbegeti fondation Voix du Cœur ima asango mingi na ndoni na engati Majorine Gongo nango balako na ukutinze chibila u chingu ako asoroni chisepela kota lango chidunia mobimbaso batene chisewa so eke bumbi chibendo kikisi asoroni chifatene chinene chisewa so eke gunda chibumingondo ako na legi chi anji ya konomi ngana aye chindara wainda nandukwa so batene chi promotion wala so abatene chikolina wali eke fanayinda chikapa chimatangasu ipense kutalangoti 15 mois ke langoti benuti gigina nduti asewa akelango so en principe zoko kwa doti bulitulo nduti nzoli duti samlenge so ayira latena godobe irini ake yisu fada doti mlenge parce que godobe ake en terme vulgaire et tongana ibambrimbri lega double ngape on da wali la bumbisi adumenge donc ake fluiti sewa et tongana ministère abuli tilo na tingwa ko titene azameni ngobo tikusana na sese mbanga titene a iramne ngiso isara activité autour ti thème national bi penser a ke kusara so ministère sara na ti ngwa ko mais
a moqué pepeso là quoi a itati ce qui ira tene a chef de secteur soit que na tsaron du suma koko na animateur tsa a kitona na aleti ministère a kisara kusala onamo au président nengi sur na tsa centre soit que da même soit ala que na tiligi toujours a itati soit que chef secteur que ça kusala tersa il pensait ton na baba na mama que na titida ako a kenzoni ala conjuguer force la titene abatami ngi ngana gbetsala parce que ibaton na mengi ti asigi na ndotiligi akima wa mingi ayi mingi akwara na ndotiligi et donc la tiso biguda titene baba na mama la yeda ça doublenge et donc lenga petit outil fruit souffrance mangati yeso baba na mama abudana ti kangu titene lenge awara na ndotiligi pepe ni lambi vora itatimbi akoli awaliso et que namlenge na gbeti titene en tout cas et munzo ningobo si batamnenge ti munzo éducationnel la titene alangana gbeti ici fade amnenge akono na tinzonini et puis ake aussi un plus ngati maingo ti kodlo si ifana ala so bumbi ti impact motivation a gonga datumu agba chitengonga na abongo na amulenge yindu so ki na fondation Voix du Cœur. Beni sangoni na yati ya sangoti so aketi so mbini kundu so si abatene ti tatene ti dengong banganga na ti bumingo zoa ko so nduna ke CVJRR alondo ti wara amini agba gibiri na pikoti be kombite agba so ayeke a kambuta so si amuligina la ti tene ala sara kusala nzoni na ndoni so si ayeke mungo mboko ti ndokwa so si ayeke ti OIM na koroti be Africa sangoti jane lakwe ngana Rudik Fite. Donc kwa ti CVJRR sosi adilitulo na yangati kodro ti mungo mamboko na ala sosi yeti ngangwa sina teretala ndali ti akpale ngana abira sosi atambula na ndo sese ti be Afrika akesa kusala mamboko na mamboko ti kai kpale ti awa be Afrika na batati bangi ngana a ndo sosi angurulu molimbi ti wara akiketa kundu ti CVJRR so akesa kusala mamboko na mamboko ti kanga lege na pono ti awa be Afrika nila tonga na zana sese ndo kwa ti CVJRR ndani mbungu ya kititene amulege na wa Afrika kandaka akpale ti agbakuru akanga lege na maingo ti kusala tala ti asisingo wala inga depuis so bumbi ti useso aga du chana ti CVJR so ige warala na ya buba mingi yeso abuba so yor maboko na bendo ti gigi yor maboko na awa mungo maboko na i laso kozo zo ti tenaga muna igbakuru la age OIM igbakuru so OIM amuna yiso ake lekere kwani na i njoni mingi iwara kumba so da limbi pepe mais so iwara so ake muligi na i na ti lango so ti tene du ti na ndo ti terrain ti tene kwa so itundani so ike gwina na legi ni tena wuna lege ti nzoni ngobo ti kusala alimbi ala sosi ake sa kusala na ndo kwa ti CVJRR agbu kusala mamboko na mamboko na ala sa kwesi kota kusala so ake sa na teta wa be Afrika ti kai pono tala na lege ti tene ti ndia abagi gibiani ti sukula ngana ya ti litiazo ayeti bira sosi asa nganguna teti azukwe Beni sangoni na yati asangoti so aketi so kundu sosi abateneti sosi adirini centre social sosi kenati gbavoka otati gbatati bongi alondo ti yamba na langoti la so mini matanga ti zango na ndoti mbata amaseka sosi aike amaseka ti amuzulmi na koroti be Africa matanga ni atambla na gbeleti lo sosi lo ike bateneti amaseka na ndokwa kubu sosi abateneti a masika na begeti daba dalezo ti koroti be Africa sangoti Junior Prince Maliavo na pikoti alango useti kota kwa ala so a ira la délégué ala godati soro mbelu wali ti tene lo dutinaliti bumbi ti amasika so ake sambla nzapati nizimi na kodosi seti be Africa wali so ake dutande na liti bumbi so ala kimbrama na yani si ala ke sala kusala tene tingu ota na yati mbaye ake kojoni ti tene wali a dutinaliti bumbi so la dutingoti wali so na liti bumbi so a patilo tene na ala so ake sambla nzapati nizimi ala limbi ti mungangu na tene ti leadership ti wali nga na mungo tene na wali ngati tene ala dutinaliti abumbi ta danza panga na asenge abumbi na ati mungo tene ti lolo so agodati soro lo tongana fini zonaliti bumbi so lo fati lolo tene lukisa ande kusala kwa tene ti zoni ti amasika na lumunga singila namba lo so asorolo depuis la crise so jusqu'à là so
Bikini bitene so président sortant de l'Ujitene iwa kumingi par rapport à l'événement ça passé dans la 3e et Guina par rapport à Kwaso ça mingi la terre président ni la swamba chimba sorombi Ujitene biga fini président ti UGMC na ina 3e ge aye mingi da so idwa gwatecha ambati amaseka mingi acha kolini na chawalini e Kwaso igisa ne mingi débat tereti na ndo cha mariage précoce amaseka ngba ngu barako no mene ngu barako no ta barako no sa mariage so kwati so ande igoti sarande na tereti a population ti 3e arrangement par rapport na religion ti so ambina ya da so ake kiri na peko do igwande chitene zingo na passé na do développer le simba chiwali là je suis prophète le wali dani mama ti sa ba panza kwa ga présidenta kwa bon que mi vive grande président de cette association avant dans la sombi gaso ay bati ya wali so si na ti bawa ka 3e arrangement de façon ilondo isa kwa maboko na maboko ngati arrondissement ti mukonzi so londo ti sigi lo kisarande kusala maboko na bumbi so teneti nzuri ti amasika mino wango mingi na a fini amambo ti bureau so agamu kwa na pokoti surtout la présidente wango timbe izite na la bukwani misangu balako no mene ya ngo balako no mene apende balako no mene apende donc ngo sala gatenji ngota mo wango na la tite na la sa kwa asi mango terre bumbi no terre yengo terre et puis na bondiasi bumbi ni tite ne bumbi ni avancer akuta zuti kodro so akoka panayati so ala gona mingi kusala so bumbi ta masika so kisala nanga ala undana fini ala so asowala titene ala sala kusala ni nzoni matanga ni akonda ni gina na mungo makandana ala so kwe amu maboko na bumbi so la kwena yati a sakotie so kundu so si bateneti kwati kodro angbala kwati tambula na yati batati bongi so na ngoiti laso bumbi so si bateneti a zingo azindi na yati batati bongi a lototi tene azindi gina laso langoti la poso la inga so si keda na yati mbegeti garati kilometre 5 kapati zingo azindi so bumbi amaseka so si abateneti zingo azindi na yati batati bongi sangoti Marielle Mokunzi Aeke na yatingia sibumbi so ereni aeke observatoire de la défense nationale na alaso aeke sala kusala na école nationale d'administration et de magistrature anondo na ndapriso na balé na maboko tala na rato tizi agende na yati babati école so kusala ti kwa ti kodro so aeke munege na wabe Afrika titene ala zi agende na yati ando kwa tala le solo eke mokonzi ti observatoire de la défense nationale no façon dia eke na beti no mingi ti sala kusala so na luunda na amenengeti kodro ala kwe alundo ako mamboko na mamboko si alimbi zi azinde na yati amdu kwa chala ndende wala na yati avakachala yati kodro zambini ngubu ti kusala yati kodro tenti kwati kodro so zasu tendre programme ti kwa parce qu'il y a centrafricain et puis ça la quoi na yati salta iso ba na place on de parti so ça la quoi da na ta ta ko anduti na santé et asa ndona pe no donc so yati ko da teleso so ta ko da teleso iso iti na ko ti lo tele ni donu na kwa ni so parce que nous le petit ça la quoi ça iso ka ni ti ko do no do tele ni ko ko parce que a étudié je vais le mukasi aga à la production après donc raison pour laquelle il va là so il s'appelle petit inam tout il est que nous na inam il femme do italiano ils ont donné à petit peu tout azu aga amandaida parti kodoso nous comme on fait là tout nous geti sala la et à la sociale que régional en bas ala kitota la no ala kitota la pe kodosi la unda la titele samedi tu poko le programme da ifo da bani tele isala kwa inu kodosi na nduzu na pekoti kusala so yachi babati enam akili aga pendere ifana awabe Afrika so kerengo kodo aike golege ako na chizingo azende na ndoso ala ike duti dana awala andu kwa chala ndende na pekoni so si aki na lonando ti ndo kwa gbengba so si abateneti a
mungo maboko na susi yake na yeti ngangu José Nelina Bemakasui alondo ti tene koka pa na tereti ambati lo susi yake na mbeki tindu kwa gbengbe so na kwati opération kwati kodogi na langoti laso na mbegeti Fondation Voix du Cœur susi yake na tibavaka okoti batati bongi Sangoti Junior Prince Maliavo lango utana pikoti so agutati tene asoro akor lusilo dutina litindu kwa bino biaso akimu maboko na azuna ya titingangu pemba wali lina José Bemakasui azape petit sara kwanda liti fini kodroso a ireni 7e république dutingo beta zona porosuti biati kodroti zingo zende na ati batati bonginga na andoso angoroni na legeti kusala ti kwati kodro bino bia na yati meni pendre gilet solo yu Lokuta faditi jutina tereti azoso akisara kwa nando kwa bino biatilo ala gudati sara amena kusala ti zingo zende ngati sukulango ayati andoso amolenge mawa akilango da kusala so afatilo ndoru tingoro bianga na biati kodro na tereti amolenge so ala inga kwa chikodro akimeni activité so agbubeti biati kodro lani mingi si lumuyanga chitene chaque samedi amnenge chikodro à Londo Asara kwa chikodro chitene ala rendre environnement chala propre ila l'associé à la bas tonga chala tene après aussi na bangondo chibia chikodro na confiance sur les anambi en tant que nenge chikodro le reconduire mbi na liti ministère action humanitaire mila si itene kwa chikodro kimini kwa so a dépendre gana tenchi poste tu zwape na ke kwa so si à tous citoyens sud-africains na ça là si là soit là-bas igana ndoso geso na tisango ndochi kota zochi ndoni chitene laso igaisa kwa chikodro kusala ni akanga diangani na meni pembe ngweso azangia mingi na beti amolenge so benobia agudati mu agba so molimbiti wara asakti loso na amolenge so mungo baso agagiti ya pupa siti amolenge so na dawati akpali so alaki warani mingi na atengo kobe na ndoso akibatalada ndoso ikida amolenge foroto akida nila si inga na ministère action humanitaire ikisara so irena tenendoye na tika dochi ndoye la siga na kete bako so toni cha molenge so titene mbite na mingi chikodo Centrafricain tela kwe alambana pepa peko ilundo isa kwa chikodo pemba kusala so agagi na yati poroso tindo kwa binobia so akimu maboko nazo na yati tingangu so na lini mokiwara ya pakarali na José Bemakasui solo za teneti batango azukwe wala amasika so mingi akina mawa akeye so mingi agbubeti yati kodro kota wa fango mbetiti konde pakara Faustin Archange Touadéra. Lakwe na legeti kusala ti kwati kodro gbengbe so si abate na ti dengo nganga so si eke Arnaud Dubai abazen ngana tereti lo so si eke fombalo so si eke bando na ndoti kusala ti kwati kodro so si eke Bruno Yapande alunzi koka pa gina langoti laso na mbeni kwati kodro so si bagigi na mbegeti garati kilometre 5 na batati bongi eke warasa ngumingi na ndoni na engati euro 10 bengunya na agbakoro ti kusala na maboko ala susi aike amolengeti kodro so aikinati kete bumbiso na ngati munzu France ya tene opération ville propre alondo na ndapele so na bageti galati 5 kilo ti tene ala sala akusala ti zingo zini na baginika ti mu gangu na kapati kusala susi biati kodro kota wa fango mbeti Faustin Archange Touadéra awodati ziana sisi ti tene asala si batati bonginga na akete agbata sosi angoro bongi aduti penderesi aya pendere ti kodo sisi ti be Afrika na nduzu akapati akusala sosi abumbi poroso akisala na kodo sisi ti be Afrika na lege ti bangondo ti bia ti kodo solo zana sisi akimeni kpengba ye sosi alimbi amolingi ti kodo sisi ti be Afrika kwe azama boko tala da ti tene ala lekere ndoso ala dushi da na lege ti zingo azinde na lege ti tene ala wa nzoni pupunga na nzoni seni ti ala sosi yake azo ti bumbi ti opération ville propre akimeni pendere ye akinga tapande ti tene molingeti be Afrika kwe alondo maboko na maboko ti tiribira na ashoni akode ti tukungo azinde kirikiringa ti tene maboko na maboko alekere batati bongi legi okotonga solo sosi logo da ti tene lo ziabumbi so na sese logo da ti tene lo fanaye ndani yesi akapati kusala so kozo kapati kusala so a tambula laso tanga bambi yumbeni ti shoge so isara ni opération bongi propre c'est que yeti tene iza ville ti bongi propre
ake idée ti professeur Faustin Archange Touadéra so le zani na yati Kouati Kodro so si ministre Yapande ake nandoni et Nilala so isara sorti so ake je sorti ici 7e République là et ikwele gea ko nandara so ikinani na moyen so ikinani na équipe timbi ko iti mu maboko na Kouati Kodro parce que teneti Kodro ti et teneti ville ti a soyi iti bas seni ta centrafricain na yata gara na yata ndokwa c'est pourquoi billet dati tenbiza a moyen so bikinani tonto pusimbi aussi tu soutenir tu appuyer na vision tu professeur Archange Touadéra simbi gana machine bigana ben et puis na moyen so ikinani tu tene imu maboko parce que kodrona ke ti kwe kodrona besoin tu tene iwara seni tu tene iwara environnement so ke propre tu santé ta seni ta zo kwe ti okota la souci avec sala kusala na yati galati 5 kg logo dati tene le mu torote na ye nandoni kika ko beti tengoni a salte a ondoni a sa ke si tout salta beti garante ti ko be souci kika haki aga kobela na beti a somingi si kitena ti ta bando nando ti garani ala gazi zende na tereti parce du tingo na zende place kwa kinchoni yape na sangoti kodo wande na yati ya sangoti so aketi so biati kodo ti Sénégal so sake Bassirou Djimoa Faye alondo ti zigi na bikwa ushusus ukususi ekeda kojugbelek biati lo so sake Ousmane Sonko izilegina lati wara sango mingi na ndoni na yanga ti Junior Prince Maliavu akebir na dalimoti kodo seti Sénégal na la kwisi lozo ke sutondo na ndoti sango kusala ti biati kodro pakara uma sambaba logotati fa meni pekoti mbeti so biati kodo na munganga tene pakara Ousmane Sonko aki encore ko jobeno biape si lo kainga akusala ti azuso kwa luna la kisala kusala atati so amuyanga so me afanga la wasi aki moins de meni zoti tene atuti ko jobeno bia na pekoti lo pepe bene so biati kodro Bassirou Diomaye Faye akona ndoti mbata amena keta wulu akibagigi na popotilo ngana kojubeno biatilo kota wasango poroso na ngoi ti lengo bia ti makisa na ngusa kuse pale akona ndoni use asina ngusa kuse baluse na ndoni osho Ousmane Sonko awalani lege ti teno koka pati teno lugabia ti kodro pepe na ngusa kuse baluse na ndoni osho angonjo ti beso azuni asa na bageka afatene lula lusala si ala kisala ni na kanga na lulege si luzalege yamba na Bassirou Diomaye Faye ti tene agui atega pati gabia ti kodro sosia sangoti ti la kuso akonda na nga ti kodro ikiri singila na koso si atujupo si aba sangoti so tonga i londo pepe igbala ko ti ba dalimoti kodro ti bi Afrika teneti na ati pezi ngonga asango so ko na nga ti munzu France